Gatho ni undu wa gucoka maundu mahana ta maruga mabũrũri mũgima kiroko kia umuthi mande ya tariki 6 thutha wa Gen Z gukorwo makiuga umuthi magukorwo magikinyitanira na Kenya kuhinga barabara ciothe makiria cia guku Nairobi niguo anake ta Billy Mwangi, Kibet Bull, Bernard Kavuli, Ronnie Kiplangat, Peter Muteti, Steve Mbisi na ange aingi aria manyitetwo migwate thutha wa gutwika ati ni mareka tu maundu tutarakenia thirikari guku social media makoro makirekererio kuria Embu County. Nyina wa Billy Mwangi aihurwo ni maithori riria ona murio wake uria waikitio migwate na njira ya kiriga muno o kuria tauni wa Embu agicoka mucii kwao. Au kabere ithe wa Billy Mwangi ni akoretwo akihotwo ni maithori igoti-ini agithaitha thirikari ikorwo igifuata kesi eno ekegie mwana wake gukorwo akiaga thutha wa kuonekana CCTV footage-ini akenyitwo ni nyanake itoikaine ni iriku. Brother to cartoonist Kibet Bull Ronnie Kiplangat onake kuratwika kiroko gia gukia umuthi akorwo akionekana ari muoyo gugitwika onake onekana county ya Machakos, but up to now brother yake Kibet Bull the cartoonist uria urakoretwo agicora tu katuni tatutu ndakiri aronekana. Kenya makiuga magutigirira mwanake uyu ni akorwo agicoka mucii. Billy ameachiliwa. Wa mama, thank you very much for the pressure. Mimi nimesikia kama nimekuja nilikuwa napiga nduru. Nimemwona wapi? Nimemwona kitendo kama hivi amekwambia.